kubasuhuza mwebwe mugubwa kudukurikirana hano kuri Mr Karimagezi Rwanda TV. Reka twinonosore iyi nkuru iri kugenda ica ibintu, ndetse bavuga yuko uwo bita Bikira Mariya nyina wa Yesu yaba yabonekeye umwana. Reka twinonosore turebe ukuntu bihagaze. Abanyaruhengeri bo barabizi, aho bita inama niho yaje kubonekerwa umunyeshuri bari barimo barakora imyitozo. Uwo munyeshuri aza kubona uwo bita Bikira Mariya, ndetse abantu amashusho gagiye gafatwa kandi ndaza kubibereka kabisa. Iyo icyo usabwa ni ugukurikirana video yose ukayirangiza kabisa. Reka tubinonosore turebe ukuntu ibintu bihagaze. Reka inze nje ndi umuhungu wanyu Karimagezi nk'ibisanzwe Mr Karima. Reka nze turebe ukuntu ibimeze. Uyu mwana bavuga yuko uyu mwana yari umwana wari witonda ukunda gusenga, ariko bavuga yuko benshi bamubonye, ndetse nuko abantu bari kugenda bafata nk'ibihuha bavuga yuko uyu mwana ari kubesha, ndetse bari kuvuga yuko ari doroni z'abazungu, ariko ibyo ni ukubesha. Bya nyabyo Bikira Mariya yaje abonekera umwana, yuko si ubwa mbere yanabonekeye ikibeho. Araza kabisa baramubona ndetse arabimurikira kabisa. Ikintu twavuga Bikira Mariya arahari, ndetse mukunde Imana, mukunde gusenga kugira ngo kabisa navuga kabisa nuko na Yesu yigeze kubonekera Tera Mariya ahantu mu mugwa mukuru wa New Delhi mu Buhinde, naho yigeze kuhabonekera. Ariko bavuga yuko no mu Misiri naho yaje kuhabonekerwa kabisa. Reka turangirize video ya hano.